Prepi baru saya simpan harga nega video ngenura biang pi harga boleh debat ki kubur light kam. Sampai ke nega video nomor ke nega tiga kosan itu kata-kata bahasa ke sengihi pihaban le ya ke nega direct interview nam ta kini ki following post le kini ki post beper de parlok le ki par samlai ki ba dang akmi nanti nam ta ba pinyo ikam sangam ke nega video bar bahasa hi le no nam ta kini ki post ki bangan sa pentip shupi te sangam harga nega video ngan pentip cipi hakabaka Jawahar Navodaya Vidyalaya East Kashil District Mauplang. Mo kadi kidi kipus hapo ka school Navodaya kebangi cutip hapo Mauplang kane. Kandon ka direct interview. Mo direct interview baik rak ki dokumen ki jongpi late lai sai ka si nang benta ban le ya ka direct interview hang tei hapo school campus jongka Navodaya Mauplang East Kashil District. Kata on 2nd of March 2026 at 11 a.m. onwards. Kata kemumut nadu katway bajiamen step la syai gasni kindon ya gani ka direct interview nam ta kini ki post paper kata ke banengkong ke jong ka security guard 6 post. Mo security guard ka don duty lagi post qualification ke di class 10 pass ke benang ru ban tho lane ban kran ban sutu haga tin khasi English ban ketin Hindi. Nang ka age limit kan dei arpusan hadu sau post nem. Mo kita kedai ke post nam ta security guard. Nang ta ar kedai caretaker. Mo artili ki post. Ki kita caretaker kedai ki nongpet ki nongri. Ki nong jungok ha ya ketika hostel hang tei hapo Mauplang Navodaya. Di kipania ki baladep kelas 12 sejrong nang ta ki candidates ki ba syajit ki deru ban sa hang te po hostel but pinyo ru ya ka free boarding ba lodgings ka ying ka kamra ba pi shong pi sa ru pin like e ka bam ka diru pin like e mo nam ta ketika post caretaker artli ki post nang ta qualification ngalong class 12 nang ta kideru banang hagatin kasi English bat Hindi kumjuru ban sutu ban keren ban tho ya kini kitin mo nang ta ka age limit ru kan de absana ru sau post name nang ta ka balai hangne kan de mess helper nam ta ki mess helper kino yarap ha ka ban shet shat nang ta ki don duty lagi post class 10 pass hangne ru qualification ka age kali ka de absan haru san post name mo thì hàng này thì mình toàn cắm rồi banda tiếp ikiti kitin Hindi English là da pinang tan kitin ka siru kalabian rela da pitip leide long kabiang pelap taru nang ta ka basau ne ke de matrons ka don lightly post class 10 pass neru life san adu san stems kani kende tam na nam ta ki kan themo nang ta nam ta kani ka post matrons ru ki de ban shong ki de ban sa ha ke for hostels but pinyo ru ya ka free boarding ban lodgings te kani kadai nam ta ki contract basis nam ta ki khandai banai mentau snem but kin pe ru kat kum ka jingdon kam jong ka school but kum ju ru kat kum ka performance jong phi ki basha jit ada phi drai bha drai smart pendap hok ya duty jong phi kata kumut kila bandang extend shu ru ya kata mo ka shong kat kum ka jingdon kam pat jong ka school pat ke no la batai hapo ka notification kum ta te ka salary hane kin ai dor nong singi sama kin ai dor nong singi kata ka mut fix baik san spa sau pui tangka shi singi te haka shi benai ka no try ingin shu multiply hane san sau iwe multiply do lai po ke lai po le ni lai pui okay ingin multiply with do lai po to Ito la da pi multiply da une u lai po sngi ya une u sans pa so pui tangka ka chi sngi kan long kan no nyo de 0 hang ne ru 0 hang ne ru 0 hang ne pinyo lai hang ne pinyo license sao ko no khat rm de gai wi de license san khat san ko no ko ti wi long khat ri de la da pi plus hang ne plus lang ne pinyo 0 hang ne 3 ni 2 ni 6 ni 1 tak bomut ba khan ar hajar khan riu hajar
ars pak laipo haka shibanai pinyo mo khat 000hajar ars pak laipo haka shibanai hakador san pa saupui tengka shisngi di lada don laipui sngi le plus sabat san spa saupui mo shubut lada don laipui sngi di plus biang ni so san sau iwei in binyo hang ni iwei hang ni nyo hang ni ru nyo hang ni riu hang ni kalung oh the average kan dei bi laipo di to di kata ka dei ka salary mo sama ka salary kanong ipisa jisin kan dei bi hakador nongsngi dei be sans pa so phu tanga shisngi de lada pi multiply hi kata pinyo katte ka salary lane ka pisah ka shipanai te tang kata hi ba dei bat kane ka khubor ba dei bat ka kipus befer apo ka school jawahar navodaya vidyalaya iskasil mau plang te leno namar boleh kindi tang nam tai ki qualification ki badang hapo te ngan pi ada pila pe ji kane ka video songsi banong bang klamyo ban penti ba ko po biang rei gino ki parlo ba pe menta ba la shai men step sunghaban late no wood nam ta ba pinle ya ka direct interview hapo ketika school na bodaya hapo mau plang tangata hi te stay tune nam ta ki wei pede ki khobol lai kam yo le se phila pe dir por ya kaneru ngapan ma pe phi te tangata hi lai shibon